Kami suatu orang bakani kerjanya deh kerja pedang ki area mamla. Inonya truk barki company. So ban orang you bak balik ke sarkar ka ban musliah kani bentar. Ki nak kalian ke sarkar ni suatu baki musliah kani bentar. Memang i mo lima lagi lak patah kubur sengi i ba kadon kerja nong cukup political parties. Lingba ke jimpi tengkai jenis semua poten ki cement factory le support election kini 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 tengkai ki bakin thet bai ba ban thet bot. Ya ki suatu ba lada ki pendik ya ki cement factory kan sedu ekne kerja nong kejungki. Tenta kada dapat balong kad basya hina mati ki di kino bai tengkai kini te ki hapan penhuni ki makilong ki kanrat ki bo control ya state jungi mata di kini ki warwari kini ki khlajai ki bo control kini ke state jungi wala dangi don ki minister ki khasi ki MLA ki khasi hari kini di tak kinyo ko ngo ki bisa control ki barjala Habitari kadang ngajing kantor ba pi kumno sadar snong ai jaga ya kini ki driver truck ba ki ki ha kene ka jaga ne mor kene ke ba pi dam nong kejing ai jaga kadai constitution jikri India kamde jing ai junga da kita ki bakon thok phak lek apok parliament ban pen amen ni kita constitution jikri India balik ka sya ikinong snong bakin form ki association balik ka sya ikinong snong mer protest kejing kali kami metangi im hakri sencar don bon kri capai ba kamu ada mangap sudah senang ngamsya ikin kan hon mekelong ceki kamu ngapen ingat sencar don bor apa kasinong katau hari bakini kidi kipli ki kun ki without arms ki wan ne ban organize ya kede program ki khamra tiar khamra deng khamra athi hari mata kini pemban kilong sok pedung TPI ba kejing wan ne ban penkluman do ben do mata tiar gas gudon manu ni kini depan tok bedok tiar genang penekam tiar gas kini menu ko komen ka training depan tok penekam tiar gas di kepala penekam tiar gas di tangki pulit Kibala ben hit tergas sa pulit ngatrai kim ai license ni rupai ba i debat truk ben hit tergas te hata pi di susu meno besdang meno boleh ikam petrem hatu kim dai pulit tumugi ajing tip mena dan ki pulit lima ta ki penthut ki boleh ki bawan ki bopang ki bestom kene usabi ben kawang gitu ki tergas pok kali da jia ba thai tergas pok kali meno mesau hatu kim dai ke kam leno bekile ben penthut ki boleh bawan pok surok kini ki banyak truk debat truk do teli kali ki labat kita kali pai ba ki penthut kali kawan hari di kini pulit ki bapun thot klek kawan supaya ba kila fa pun ibuat pelat ngisap pun ibuat samui kisnang ru laki pendam no mardor ban sangai kini kam thambor posna cukup mafi ong dei i kawai na ka statement jungi ba prosto ni ong ba kini ki driver kila block ya ki kali ba kit marba mi ki kali bale bawan pi ko mun sodar ke ik ba pi i hangne ba pidan pi ba prosto usong sekretariat ngadon mor kenang ke ik different nang da mga utrasdong bu em hangne ngong don jing thot tapi ba ngai prosto modon sekretariat bo ulai wan mu slong don jing blok kidan gitu ki jing siren bapa ngi kado kentang sakut blok ti kata pa ulai ayu pai ba sakut blok slong par ulai ayu kum government kata jikli bu ba prosto Pagkasukan makhalaya kali ayu sakut blok supaya ba silong mamangkas ni sendon. Kini tahani program do piwang no anu ki demand kini kemut kini ka blok sibit la sai kala like piwang. Renga presdong sakhi ba kamdan ki penthut klai kawan supaya ba. Di pulik ba penthut klai kawan supaya ba. Rengi sakhi ba pok silong dei ka cingsen cha ba postur ba pen blok supaya ba mamangkas ni thai borok pi sakhi ni pisam jenge silong boleh benwan kan mar cing blok sekali ba kasukar kamsim la thau klak nanti kumdo kloi srok pok silong. Dia kata apa balik kim keren balik kim klik bak klik kata balik untuk kelar ke hendak ki degi ai ningat terus nong untuk komha ki po sekretariat ki don ki security ki don ki guard ban pelek ki lai hanu kopor ni po ba sakut ki sau pentas sang ta ti po silang po boleh rukam Tapi ia mengani pada benar piong mana bakal secara pek ki he start sudah ki he company nang te hadu fi bakal sekretariat tan sapoi no setai makam na jing esok gomolong matahi ke sekretariat ti dan ke senrong ke jabi yang hi ke syong hakte de punya Ki sekretariat kalau don lupa gitu. Mereka tadi itu kalau berstam, mereka berpunya ikam kecam punya ikhtiar nanti. Tekemut sekretariat kalau don lupa ibu. Kini cement factory, kini kespat dengan apa ka celah gitu. Katum ka rate ke bagi bu gini ke dawa. Kali kata kendai tingkah ke baka kerja jenggo government. Kali ke dawa ke bu PE try ba kan pois kini ke khap ba kipan katkum ka balabo dengan sokan re kadang dong kejeng pendek. Ti kejipun galong kata kan asin nak kalian company mau kini ki betrai truk di association kitip khamba namar kejing dawa ki galong kata ton reke jistu kejing bomla metrekam kini ka khandai tingka kilometer desi ka don higa ek cylinder kejing don keti chung kini ki bahalor desi ka baki menut dan ai kini ke demand ki in paper kila banang hoang ila petrekam hari pakat keli kamdon kan kejing petrekam tenta kadau kini kimi surok ba Peter ni